Ka Senjuk Meghalaya State Kickboxing Association hene kasing sajan kalai kublai kini lakai kickboxing ka jela ki balawan ra enam om tang eka thany henry karihi borokawe hadin beklakur takma narasan yakun third wako Indian Open International Kickboxing Tournament ajara posau kabala penlong hakedi Jadav Indoor Stadium hadong ba New Delhi kate kalampung kal sedang naduka new tarik haduka kharwe tarik rampang ajara posau kiladon hadu ispongut kini lakai kickboxing hapo kalama joka MSKA kibalale yashimenta syakte garansan yakun hakaba prangut kilawan pai rangkat kitakma kibakan tu belai teli kitakma ksiar arteli ki rupa balai teli kitakma renong Silver medal, Ivan Keditio bronze medal, Tosan Hamis Marwan bronze medal. Yang itu masuk ni dan waktu yang lah ni Kisna Hanwar East tentu kita negara kapta mereka pada dulu nigan yang kata berkiong ke National Talents in Martial Arts. Dengan ini kasap kamu boleh lain ni dalam program hari ini jerakai kapta mereka sports kedua-dua ke martial arts. Ngam nyaro tanya kata kickboxing na job ngasih punya para orang kijat jelakai martial arts. Sim bat minat top aka kalau lo pada cikirku dan bapa bila lo pada sab mau boleh lain ni bagi long kita ki martial arts artist. Jadi program hot yang kita sab kata lagi ni kalau lo cikirku. Kayak itna apa kisahmu kita ki rang berkita ki bagi lakas sedang ni apa International Indian Open Kickboxing Tournament arja pusau balong po Delhi bat ngai scam ban ki spongun rangut kelawan ra ya kanam ko buram ni jelas ni ba ngilayo pan ko du lightly gold medal ta lightly silver bat artly ki bronze balong ka ai ka ba ni hapan sing sarong mar ba ban points tu istie kalong ka ai ha ka ba ki khna ka pun kre bai di bat ngai scam ka jinge kun balong ka ba bajuat nomor ba di ibun maka dari International Open kipun kiri na Uzbekistan, Kyrgyzstan, na Iraq, na Turkey, na Great Britain, na patunta terter kiwe par kiri na shti na shikor. Na dari editions kan na nasa shanong but na training ko madam dite training ko na ni. Dengan pokok sa akin buat tim masalah kami ada simbol ada itu first time kalau ada kita international kickboxing Bajongan kan ada kesimbol kau ni bang ya ban kena international event kau apa kere na kamsilan apa kere na sini siapa na bana India hi wai kaya bana Maharashtra kita first fight maka second fight cuma kedua bana Karnataka ai Indo Pakistan Hongkong China di kasin kongkot Indo kiwe belah lagi menteri mai dong kecil dan pendekai tapi kepesut pendekai kiwe di dong syukuran dong kepesut kila rumpat hari pada sesuatu kepada kawai kami wai sak thong lek mo yo kaba rum kawai sisi ni kawai thong yo lek yo si ikwa ide ke thong ni pat ni jenjar male chini style lifestyle nang merap nang mani yo mo ki umwe pajun ni umwe tong imla yo shipon ni mo pat kat ke ba pentai sa ni no yo ide inang tuh jadi lagi mio apa nama ni kata kaji wah minum di mio kata ke berbiang utama di semua jenis wede mungkin bagi apa ke tiba ikut di show ba jelas bagi nang hai ke ba yo apa ke ya tam ni kiwe